U toku je prstenovanje ptica na Marezi. Traje još za vikend, a Centar za zaštitu ptica je u prethodnih 10 dana prstenovao više od 1000 ptica. Crnoglava grmuša najučestalija je vrsta. Evo šta je još zatekla naša ekipa na terenu. Kost, slavulj, trstenjak samo su neke od ptica koje su se prstenovale ovog septembra u blizini Mareze. Kada uhvatimo pticu, na nju stavljamo, kao što sam rekla, aluminijumski prsten koji na sebi ima oznaku, tako da nakon toga možemo i da izmerimo težinu ptice, možemo da izmerimo dužinu njene krila, možemo da odredimo koja je to vrsta, da li je u pitanju mužjak ili ženka. Oko 30 različitih vrsta prstenovalo se za manje od 7 dana, a ovoga puta su uspjeli da ulove i neke rijetke vrste, kaže Petković. Uglavnom, najučestalija je crnoglava grmuša, ali pored nje tu je i kos, imali smo 2-3 primjerka u zadnjih par dana. Imali smo jednu grabljivicu, kratkoprstog kopca, to nije baš tako učestalo, tako da smo baš bili srećni zbog toga. Imali smo vodomara, slavuje, trstenjake, silorepe, cvrčiće. Organizatori se trude da što više olakšaju pticama ovaj postupak. Ptice su mirne, mreže su napravljene tako da one ne mogu da se povrede, znači to su posebne ornitološke mreže. Ono što je jako bitno je da ptice što pre budu i same mreže izvađene kako ne bi dugo stajale u njoj i da se prstenovanje odradi otprilike u 5 minuta, da bi ptica prosto najmanji mogući stres preživjela. Ovogodišnje prstenovanje završava se sjutra, a naredno se, kaže Petković, očekuje na proljeće sljedeće godine. Kristina Milojević, Prva